mana tuo e atu le faiso su engali atawa mavui o la sir fo e vui anga o me fa pia e ave u ma ia ile fa tanganga ma le approval fa tu la fono e ave u ma ia le faia ma le ia ma le pule ma me u ma fa penga e le malo e ala mai le official lo ye sili la e ave u mai kanga kaia e maku asu engi ai e allocate fo ile kupe a koa kele e alu e fai le faingor so enga so elengi fa so enga fa kumu lima mana jo mai fo ele fia wa ku fo i kanga kaia ka o pesta a New Zealand e ko fe on mai aka ko sa mo ele fa ele ise mana tu fa pena po le ama le ali tu lango mele la tu punei ya ka ko ngai ka vali ata to wo sue mau mai tala wa to fa tale mele nga kup ya mai ko fa ka po le arma fu anga ko fa ka o le kele o ai ngai ko ngul LTA kai mile nga fa ka e ese si so kanga kanga kai o vor so suenga o mengi e ru fa so ato le te vai tu nei lunga le au mai sono sia mai le totele ya to le cruisa le mai lunga wala ngala fa mai ali mo wa nga le ben can we have those photos footage le len cruisa o tonga va tota tu fa so a lo fionga vui ma le to na mai el tangata le se fake page o le nga share mai lava ma mai el tangata lunga la na family ndongo tangata sa mo finga ruenga ile wafu o yela wina mai ngale ko ale foi le le e abatuanga i pe ato ai tau nu Port of Auckland e ave nga ila loi Huntley le la au mai lunga ta valene o ta valene le foi mai na ai ai tau sanga nei o ta vale o la tu tai le wafu tele au kilani ai so e atu le tulango le sene ma vainga fa pena ma fa matalanga fa pe mo ta vale na mai sa moa e New Zealand o lo ia pele le sene na le peni no Pacifica ngai le po mai tanga tailunga a fua tu la te mile na va ai le sa moa le a fa foga mai foi te tala le no le tele tau sa fu ngor proclame ai available ni na informations fa la we tele ma te open mali ata wele ile ise fa tala no anga foi le tua e ai le mana foi le te public alo winga fa mtalanga ole fa pe mai ole ta vale le ole na ise ne mai sa moa ia ale la to officialia tu pe tolu e so muri ane to fo ia tu ia tai ile wafu ole ise ka vale e officialia ku balangi le ai pi fe ngai ma tu langa le ta vale ave ai fa mai ola o to tonu container la to ave sa mo a mai sa mo fa ku kai le wafu ya kilangi mongi ngai yaso ko fa fo ile sa mo ia ele o fa pe o yai ni tu langa o le o ayo kau pipi mai yai ni masalo mianga itua ia ai e po se kanga ka fo ye ese mai ro kanga ka ye kau ke kana ngo ai mar finga ngala inga ia ona wa va tuilunga o le facility le e tupu le to inga me ai se ase mafu anga e ala yo na tupu se me fa pe ia le to e ke au le ese me e causa species pe masalo mia lo pure masalo mia ai se mo merka vari sa mo na ya so a ko abi sa mo ala me ngana mai ya ole ke le po suile bali or ka vale wan ka mo foi kala i ka vale venga o no ver kama o suile bali or ko inga fa makalanga le fa pe o ta fa pe a ko nga ka vale foi le so el ka ko interest le ka vale le Kuinga na le ne fa tu sei develop bele so enga ona itato wa na ivaenga ia ta vale le a fa fonga mai foi le uso po i lava le tangata le na mai lunga le post le finga luenga le vale o Huntley ma ile ia ma wala va no te fiso ta i mai ia fa sta tu tala po le asi tau va vala a foi ni si tu patatu ia wa ka kawanga ka mo singa ngoi ave sa mo ka vale ia a toi fo ia wale na tupu tau sangalen te nei man tu e tupu te mine o le pe fo ringa mai na tupu tau sangalen te nei ia re ka ke va vai ore kelo men ku kupu ka sangale le fo yo o so engo ka ku furniture miliona le fa solo te mine nei ma va tu sambo ore ku kupu mar ke mine a tangia maior ke a ore so ma ke kiva porque te ka lenga ia ke te ka a vui
ya tika kam ole vai ngale te officially ya fai ole nai mau le Samoan number plate Rona winga wata taula ona maua who the vehicle is registered under ile mela la Samoa yai awai tele la fo ile tulanga o ia vai o mena na batua o ilo le yai le kalia ngi silar ka vale ilo ko fa ke le ma Samoa who knows pe ga vakuaya o fa ki mai Samoa they can't change the color le langwa ga vakuaya o langwa ko foi mai ai pe fa pe na ngolai e maule le registration al facility who is this vehicle registered under ya fa lai maule number plate Sam your guess is good as mine Yes. Can you show me the number plates, please? Mangule yaile. Fayanga Suisa, more number plate on my puff. Ma tole ma yale plate tole mai nei ale winga la utala. Pe ma fai foi na fai nei ave wa lai fa mai fa matala ngol post. O lai vai le number plate tole yele pe ni not Pacifica. Ya o plate nga ka ko ma Samoa. Ale vai plate mo Samoa. Ale yele plate na Samoa yele ta vale ma mai. Ia mai role to foi ro Samoa ia na ole I feel ole close na ia elele batu ia ta lai mai mo mai foi o to na LTA ia o foi nisi na ia wa te lo wela lo ma tanga nga ia LTA ia ola wela lo mo va inga le fionga pa le mo le taimi a o ia le usinia ia na wa batu lunga sia kiange po inga ai po for company nga mai le freight company nga mai ola fusiona ma se tu ne male wala nga lua ia circle la ye ole ale bi ole afo ole warrant of fitness la ye ole almasi yes can we zoom into the other the circle on the windscreen Carl, hopefully we can get a clearer try and get a clearer na pe mala le skala male te rola na pu e foi el tangata male warrant na tu mai na ya au ke ro ka serva ai mai sa mo ai lo le ya wala ngai ding ke lo penka ko pe pa fa pengi usila le yo ele ni tato pe pa fa pe ya tato ni usila sa mo le sa wai ya sei ka ko vai pe ma tuli matanga ko nga va na le ka usa o to nga ta vale le kama ko ngale le nga ka usa mueru le na apia le tu nga ta vale fa bene ya ai ole a matua to test a to le su enga le ole sia va nga ta to ya ile mata pu ala ngor mata pu la wolunga voi male ya tawa ole wo umana sau no mai li o ile lat ile matu fa tala no nga le sa fai ole lui male au ngani na au mai ele fionga tama ita ifa masino ya talasa ele ka kau onga le mawar kanga mali wai ku au le na sau no aya li o fa metala mai le sau no anga fa pe mai le anga o se va inga le mo tama fa na o sa moa me se ngai yalo ma fa ngau laiki mana tuala vui male ya tawa tasi le pese nga pese mai ai longo ao ave am kom singa le foi nga pese mai ai mari mongi fai mai ele foule me le o le mau nga ka ai man to me fo fa mai ele foule me le o le mau ya o ro ko mai ya si sai nga fu ile leo o fu si sai nga o sai ko ya le mole fa le case le va nga le fa mai ya ai mo mai le case o ke ro penga ku pur me nga ai longo fa nga u ya lo po la fo de makuore sa vem como singar ngaka na no vai atu wa amata na o mai ao solo mai ni mafu anga e tau puni ai le musu e ele mata ale ala o to fa mafa ele tamai tai fa masinu e ka kaulo nga fulingi si ma ke keli i kuor maka upura masu e ia mawar ka ngaka ngamari se vai le lo no winga ele ka tau le mawa ia sa no mai vui Asiata o la ufa winga ina o sa no angal tamai tai pamasino o la ua sa no mai
i langona ao te tele o le mo le alofa fatina i le whanau e pei o ina o peis mai ila ule whawingaina. Now she felt inside her though o ia o le whamasino, but o la wana langona ina le langona fatina ilana tama le ua au mai ai le lona whanonga le anga la o ifo ia te ia le langona fatina le o te tala noa tuai le pulu nau o le tinai kato fai tau so ai le tala vo le ia rasela le fai mai le tiwa fo ia a la sela a tangi tuki ona o le langona fatina le na ila ule fa wingaina la ole tamai tai fa masino ai ila na fai unga ma ua moli mai ai no na langona ole tina ile fana le wa mai ai e ta wa na mau au na mau ele te tau ona tu sau no ina le mata ukule nei ona ole a fo yo ola u sa no mata ua ia alo ma fa na o ta e ola le fa winga ina o ia la ngona ina le la ngona ma fa ti o le no le tina ai ua ma tu la na tama na te to etan wina instead of the other way round it ilo ia but that's my assumption or ta ua ole ne ia le ngang palo a te no sila fia le atu wa ai sa no fo ia ma vui o le au te toi va ia tuma ina i tangata o so ni so enga mai nga me sia tangata o fa ia ma so se ta ua mai sa mo o le ai fa ma wina mai o le sa fa nga ruenga fo ta to lu ia wa langa o le upule tau te o tangata le o kusi lima o mai ele mori mau e o foi vui malei a taua ile a inga o le tamo tu auto loa Rosi Maltino la fa foma e o ile tu fine le sa fatala no atu lungo tau te ya e tau sanga o mavai e kasi ale ngoa langa makua mua o ku ya la ko pe o sem nga vakua po o ai lava uma ngisi mau kangaka e kasi ale ngoa nga vaku ya la ko nga o limongi ele ai masesi ngo ele se la auri le se vai le se kuila e pa le se o ai uma mangisi mau kanga kai kapisa solo mai le melia le ngale paua le ngo nga vaku maka ua ku le wai mori mau ka o dia la do o le ngo le ala le pule rimoni a yafi ka ko wola le a do o velo te fai tuai ma vui tato wola e tau vali ale fainga walanga fa fetai le fa masino pe o le ala to te pai lo le mori mau Samuel fa mai Samuel ngala ku la filo ai ma di mongi e la tu ai o mai le tama ma le teine o fufo mai ele teine manga ku o pu yang fai e o atu ai fetau i male a o le tama ma le teine e vai ko o fufo mai nurse o fisili e ia se si o fa nga o limongi e fa nga ruenga so fu ma lo inga o le wo por to o lo na tali mai ka ko fa to o le fa pi ngo fa ngi fo ya ka ke fa ya kwai adua tu lunga faile la failo inga nga la ku fa ya tu atu mal tanga ta fa sau ai uma mangi me fu fa karpe ale lima mangi mau me fai la karangoanga o me I o fai la ulanga aisa e kuile di mori mongi ai ula le paipa ai fo a sem ava ku ro ya markupe mangi me o le si fesidi ngai ai se kai minga ka kingo ai I se kala li mongi e ai se kanga wa ku ya ngai oe vui ngai oe ngai ai oe nga mea fa mai o lo ke manga kua ia ka mai kiki nga ro vai o fisili lo te tau fa tu o ia ngai mea sa
ai le ilo loko so suenga e yangi ngai la walunga sa o foi le pe afa ka ke vai le la walunga e ka fa maungi ai kala kamare nga iyo e le fa mai e yer ka mai kiki ngala ku ke ora ko kuria ngala ku mele o ka mo kuri ese fa ko leo ai uma waru o ko taxi mai o yo mai o taxi ai profesili la e fa fe nga e ma war ke le fongier kama asikanga ka ngala ku nga o ka ngo kuri e kere fa afia ole winga le o te fai atu ai le tau mawhai o le wari ia ngai kongo makanga ruenga o leo iei malongo e matuati nei are su enga au idi ili o maka upuni e whawhiwhenga obtaininga se ngu mela koe fo ia la iei whakarangoanga lea li mongi o ke manga kuaranga whakarangoanga mua lea lenga whai mai pe kesa i longa o fukingo fo i lele pe e lei pae moanga lea ngai a ka ukingo i whamai ngalaku ngala ko ni se maka mai ngala ko kudi a uma o tax vai tanto ye mai o tax mai ai e anu le vai le ongi ko fa fenga ya mo ora ngo mela Samuel se ivanga nganga lua ngofo le lei fai lua kong ula lua aisa ave e markupe mau hai male avangoa a mai la ngumela vakula ngumela vai saudo le vai ngo fai u le te fai tu nei le o to fa manantu mai le au su ele so swangi mai ka ko prokalami asiata o nei ngalo nga fai ngaruenga mai le kadi le sia kadi o di monkere ro pole ri ya le po se sia kadi le nga fai ngaruenga le RTA mai le lua feru sfu o le fesili la nga le ngo fai ku nga le la ai se anga ko fa ka ai le awala ai ngale la koele ai se anga koe whaaka ai awala wa le ka fa mai nga koe la ku le leia foi lele o koe fa o ko inga fuara ye le vai ma le lolo vai ma ke ya lolo vai fa fo se ingamia ai ai se ko ngeki ko o e ongo ale yer kanga ko LTA fa ko le winga nga le o te fai atuai a ku fa kasi uma ngei mau fa makalanga mangsore vui e kaule ava ku fongi le mai fafo e taule ava tua ana ta oto sa o le fa maongi maka upule le amakanga e le kau ava ku fongi le mai fafo o le vanga TKO o le vanga ikang malala ai pe ngi o kai mangano i kodi mongi pe a fa ye uma enga fa maongi o yang ku por men an ka sa foi ele fa pui wala nga sme foi ele fa pui bo fiangi kanga o fai fonga i meio la veo le wala me uma lenga mo sking ya o tosi sila laile ake mo ko voia sia kala afranga a samil lo kala ngala ngala ko kur ke le fanga le pick up papia lenga pesi le kamikinga por ka bare la ai o so mai di mo ka bara non kama la lunga non kama arwa tu lo le lunga fa tu lo ia po ai o so mai fa mai war kala le Samuel pi o so pi fia pi i ka o ele pi ka au ke il fa lo ngo ku ele or ka kala le no va ia o ngapu wa le va ile po le ku po le me ke ele so fa mai wa ia se si wa ka u ia le me le fa lo matio atu wadala Samuel foi mai Samuel se atam mai Samuel inga ofisilia tu ya po aba tu Samuel o ke usa o fia vai kakale o mar kavale le ku fa ia le na ton una va o maro mar fifiki o te mare tu a una tabu o maro mar fifiki wa pe na pila nga kongo welcome lo i tonul fale ma ya wa ole vai nga nai e pe no ole me sili na taua ia tauia ole mol tangata fa fiti ai na toenga ngana mai ilo ilana ngana wa toe fa pe mai ia esa o unu faia akuanga ona ole na esa no ia asiata ale na esa no ia ole alu ole bukwa ke ke walu ole ko fa mai o ia pe au ke ngair ka mangala pa si e tau me na la wa to admit ya boss I am and I am the only one
ele apa pe maintain ela o que ele vai ele o que ele não é o mesmo que o que ele agora ngar wa o mi miro ngeva mai oi ya ole o ko ma ko pe ya kala nga ai ka mangala ko bai me nga ko fa ko ai be kong wa nga ma fu ai sia Asiata ma le atawa ma le Fafau na Samoa because inside him he had that guilty conscience in him. O penga ka foi le nga koe fa saol mewa le nga wa ke le alonga ke enga ma you know ole bata ule nei but e pia na wo sauno talale no etua ya essa mai ele nem foi ar com fique ele you know eu cago vai ele mor com fique le wa makao fisasia i solo foi ngokal lawo inga makuai ulai maya lawo join mai lo e malangkamos tui e makuake a ile melenge ai join mai stui oso stui ile si fa bakalanga fou wa umang fa ile mongi ya o fia foi la fa yo sabia taka ko sem ale wo sau ia ai fo i kuila e pa ia e ka wo ya so in other words kuila e pa should be charged by being part of this lawa avea ia ma ise vai mamao le hit and run ai punga maya ile afe le lua afe do fulomo o nga fasioki ai baku ofa sani e bakau kia a faila nga baku ka ki o la mela o so for ka bari kuwa ala soal kala kaki ko ya pena vai tu ide ile tulanga sawa por ka kai pepelo ke do ai pepelo e te lo be mali vui e te do lo me mali atawa tasiale mori maua Samuelu ele osuia tasiale mori maua Samuelu o lo tu maua ele osuia a wa fa lima se furu nga fisuisu ai wa fa fie se furu nga fisuisu ya isoro mai kala ri mongi e o yanga kamaye wa le lo nga se me fisuisu ya isoro mai ni fa matalang ai lai ku ma wa le fa makala nga kasi pe Samuel o te langona fo yo le taimia e matalai tua masolo nga le a ko sawa se me ko fa makala e o te loe to e fa matala awiri li mai le ma se mea nga sep wa fo ilanga la fa matala le mea sa ona tupu mar mea na vai ai langa le mea le o mai le wori ia o mea le o mai fa makala mai ora ko ma faufunga ia vai le fa matala nga le fa ma ni o le tali o li moni le o shere lo na tali o le tali o li moni no fo ma le nurse vai la le lai pa le ngi le ia kala le ia o ngei foi kamaki mar kala le lo fa ku a o ngei foi kamaki a wale po mongi e ka o kor ku pa ia fa pe mai ri vai ele lo pe kasi le nurse le liki ai si vero pon le nurse le ngar liki ai ia va koi a wa a ma fa nga pepelo i wa ka ngoi fa ka ka sa o ku mele oi fa ka ka sa o ia ro ngutu pe a fa yesa nga ko fe ka ia langa e kasi ar kala e ka si va pe o mai fa sa o mai Samuelu o mai aku ia pepelo io ole asiata maliata wa o te ofo pe ale tongina I Fafau ia keisenge ia ai fo ia ma wa inga ia wa nga ia Samuel o te ofo ma foi se alo ofo ia pe nga o ia o le mole koe contradict o whamatalanga e leisi whamatalanga ai au ala le au mai ka ngaka dei e le whatuatua i ai tātou umalawa o lātou e whaia le ami o tonu I meneo so suenga o leo
Pues contradicted el moli mawalesi leo el moli mawalesi leo winga fai mai ene se ka pa pe nga nga leo ave ngi forma ai sa lesi fai mai dia okay o esa o Samuel usa si ena le fai la utala o teo le tua le avio tono sila mai le mata kule nei ma ia matua tu le avio tono male a fai mes tono male fai mes sao ya ila to ole apa peon sa fa tino inal nei mata ku man fa wo winol mata ku nei ora mongia contradicte li mongia fa makala o mai leo contradicte leo ya leo fa talanga leo lo nga winga kalau kau pun ngi fa ya foi ya ngai ya Samuel should be thrown out ai pun dia balon leo ya ilo lako akau mafai inga ia o lako pui inga le solpula koso ko ima kuila e paia ku sai malonga fauinga o se fa makalanga e kau kakai se ai ia la bonga male suenga mai ile hit and run o lo involve mai ia langa siang fai lo kusi alela fai mai ngai o le murder case o me o alu ma fa ko inga ile apo ile ku fuanga kau fo vale len kau fa ya la ulima mai ko ima mal kama olo le ko hal mo ma fa fa pe o sio kaka o la ya lu mai o kai me lu ngala no langa ia kai me fanga ngai ele ko kangaka ko kau kala de ke ope ke walu ele wala ke awa e ke ufalo ko langa ka vale o la ke o fa pe mai e o fa ku ya o wele e afi os ko man fa pe ka vale ka o ke iwa ko ka pe o li mo ki lo so ka you know pa kau kala inga ya wa le pumongia ya pe ko fa ke hofo but ole tua ole ameton and I know for a fact ile mana ole tua ile mole ole afole to piti pio malele famao amna ole tua fa mao mai ola wa mo onga wai lava leo peke fai fusipau peke fai ka ai pelenge ka ai asa e mori ba Pepelo Le Maliu. I hope you will all be going to jail and be rotten there. Okay, lo le ola ka ngakal mele e ko ka aloi ka wale ma ko ma ka aloi e ko ke lo la ka sa wale o le pumongi ai ave ole makanga wenga leo they fail in everything okay fail for ila ile puinga ole tunu o ya ilfa moenga ole ku e manu ma ya le ku ya la to but let me say this, you should feel shame of yourself because you fail fail in sailing on me am ko onga o mela bange yo meu so kanga male Ole mole su elesi kupe elesi su elesi ufa nga be malama ko ke o le family inga o ko yo ko kongi o mo ka pe ka inga ele so so inga malo e kongi o ko ai o inga lo ya o lau ko ko nga ai au ko pi o ko nga man ele wa fi ai leo si fa maongi o ko makanga lo nga because I am angry. E hola kala fai so asiata ma fa fonga mai le tunu lo pangongoanga mo kalngo ai ka singia lo pangongoanga onga ele ai se pride to kele leo le ai kenge mali they don't have pride in the uniform that they're wearing fai ole untidy ole les sava vali le wala kele ma le o fale o loa ele not in full uniform me que solo la fa forma ka para que pero fa kau the first thing you do is kapalo pulo paile esa vali con lawa o esa vali ko o le milu le wow era la se
You know, I wish ka umala yang ala ko foi me le ma me pelo I maka upunge. May the curse of God be upon each and every one of you. Well, you know who you are. Yeah, enga falo. Malo faftai lo fionga vui lo foi no fotol au fionga tia. Ya o nganga o ring nau ina ia o tau mai e whaile tau ngā ruenga tonu mare tau wā o le nau ta inga wai ai si makua whei ka i re kai mie la mawai la kou o ngā ua uku kanga i su e le whai o me pio pio ua tele ina totongi e le au whakau aisa ia ka vai aku I mei e kukupu mai o isi leo ia leka ke vai aku ia seila ia ko fia ko fiku le vo su e mai no bingo la tala o le fa no anga le o yaine fa angoanga le anga e nau uma tu lava ina ia a o lai ngofo le ko ngule si au vaenga e le ropo isi kanga ka kekele yesu e ulu kala ko na sa fa I ko ngol makanga ruenga leo eo sei tatou talia po le ase na ngor tatou taimi a vui I foi le ma fatar no nga fasi foi ia tatou talia foi po se taimi or kompo ai a tatou komsina tatou talia po le ase tau unga o nanai le a vani ma le si foi ali le o luani le tau talia malava ia pe ona se fisi fai wale na 2 minute ia le ia fale ono o eu te loa voi wo leva na tanga ngo le o le ke vai ku le au mainga reli pokinga mainga case le ia na nai vanima o le fa pe mai la te po lungor kape neta le nga mai le poki le tala mua ia la fa sa o se sa no nga le fionga le komisina o va ia tanga ngo e foringa pe la ka o aver kape nge kai fai mai se o sa nga o ka pinga ko par bengi ka pinga ka e se ma fo anga le na ave fo le fa unga tau fai mai or kapeneta e o fialo tu la fono ma vang fo na ofisile tu e se me fa pe kupu pe sa tu mo Asiata wal me ke lo a o police tribunal le police tribunal le ave ia ni case fa pe o afia ia ai le fa pe ave is a cabinet you know we le fa ia cabinet ni vai va pe e fa ile tribunal a fa ia tuala e au mai le fa unga le tribunal le fa ma no then it is your job pe a fa ia ke la ngona o e te innocent e ke anu no e ave le ile maka pa le ile pela mo fa ia lio longa we pe mo vai e supersede ia le tu la fono ile tribunal override le la tu la mai ele ai se me o faina ilio therefore leo should return without doubt le nga ole melenga nga fai ole fa vale ole fai ngoi nga e fili ele kofi ele komisinga ia kangaka e o sa fa ile tribunal longa winga he will never appoint anybody enga ke iloa enga ke ia but onga kangaka e lango ya ke ia must side with him lenga nga kofi wa kula fa ile tribunal ele la wo mai la ko fa iunga step down ya fo ya lio pe fa malolo lio ela nga wa o orkensi yoli ile a foi famsinonga ala le wa mai kala famsion ale bisa ya iska ka fa mai ma soli te fa ro ko balea o foi kala pe fa ke le malama you know e ma walunga o famsionga sulu ye ka le wa afia le tribunal va kula fa mai famsionga well e saol fa mano no inga o le tribunal ai aba ko fai mai se ko me fai se fai ngo lo ko fai ngo fai therefore ne sa mal ka vole le uma ma fai ngo fa so nga ko appeal ka therefore
ele fai la mo fa kingoa wa la foi pisa isi kanga ile afo ile sui palmia le afionga ya ko pe le fa mai o le alma wa hey se fia la ye lunga la balga pung sa ko ki sa fa ye la o fai mai fa msingonga e o kalia fa msingonga o apili ye apili once I accept I therefore wa esteo esteo la i al fai un galen fai ya al fai ngara ngara ai pe unga fai aku uso ayange lau o fa siaka o nga elise me fa penga elise me fa penga o kele kai ngo mal malama pe polar me la be fua a fai wole fai la ele a fo ele ele tribunal ele tribunal le e fai ele maka upur ngi wow e ma kuyal mele le ya fo ya la fa malolo o le drugs that's a crime e mo no so kuna fo ma fa okay fa no se me fa pe le ka nga ka yai maka pa le me tribunal e ave se maka upu ele fia ila pe mai fa un tribunal o e na no le fa singonga aba ko e kongi fa fa singonga ia la maka upu ia ma le ke kui gifo ai akwa ku yo fa singonga fa mai fa singonga e se ele la ku fa un fai la ku tribunal la ko it's an internal activity for le happening ko mo ka ngalo o ko ka wingo be au fa mele ko ia ini salah kap malaya mai seo ku fai uma fai mau ku susu e ma ko inga fai end of story he should return ala kula e kaula nga la ku penga ko luang ya so foi le e ka we ko fa masangi o le sa on nga fa punga e ko fa masangi masu su e ai pe o ya ngi sikula fongo fa si e nga ye le kai mi nga awe ya ai ko sanga le nga awe otherwise he is okay ya ile nga fa ya talwai ono ole tatu dai ya mule twala nga fa dai asiata mari ata we ata ko no pa we no pe ole tatu to ya e aso male ha ata ko ono ole pala we no pe fo yo lo vai ya ile tai ni male tai ya ai mule atule ya lo fa anga tatu tu no pa malulo ole tatu tu lo fa anga ini Fiafi fai ese o le tamali isa te fa matala ya ona le nganga ina ia momori atu le atu to ai le aba ngai pas ngai mo me ila ku fa wa samo ai sala le nganga na lo to nganga lo mai ya lo ngele ko le lo ku te ni ma asiata maria ta o lo te ke mi ona paso lo muli lo matu sa i manu telia malolo ma le ne fiafi lo tatu no ma ku paso ya no potol le poa dia wise promasimbo God bless paso for you fa te jele mo lo te min levang le fiafi to mo foi si la lo verso fo tatu to fa so fa wow fa te lu sao ya me se fo yo fa so ma to fa tala fa mo le to levang le fiafi so fo mo le temi malo faftai wa mai al matu fa so male fionga ya no fotolu to le fo ti ile ne vanga le fiafi fionga ya vui ya o manino har tele o vanga ya le ya tawa ta fe pe mai le keisil nei ta te so eso o ka le faingofie yo nge keisa e te matua faingofie ele mi ngola te tala tu fa tasi me uma ngalu lue me uma maua atoa ya ke si via jaka ile keisa nga fa nge kalasa ile su ngole fonge o conspiracy nga fa o ma fa le samria kalasa lua me ka wore ngo mai ka wore sa ngo e vui i fa mga ko ka kala sa fo le kupulanga inga ia mau mele inga ia mo ki ngol kupulanga ele se pe fa pe ko kupu ya la ko e ka nga su ia mo me fa pe a va le se van ka won ka we ke ora na fa pe a won e se ma ele fulia ya o fe ma fo mai o le keislia o mo ki ngol kala sa le ka ka le ngala ve ia fo nge ia Samuel
mai langa kilo susu nga ko kami for the case e ka kaunga mo ka ngo case mo mo le vanga ilo alanga le osanga fiuken nga elo menga kuai wa ber pam singonga le mo bewa wanga ilo ai kusa ke rola bo le vanga mo karia kalasa o le vanga mo karia kalasa fe ai ma vote ai ma fo la fiunga tama tai fam sino fa pia ko se ke le case le nga mai ai nga mai sa ol hit and run o le alanga nga le ngo mo kwa ika limongi kalasa ei nangala wo lo limongi wo lo kalasa o ia lenga